Kung siping mo, alam mo, signalan mo. Yarap na kamangking ko, asbo mo, emiti ko, kung sera man patibong, kanumanot masiro, ako'y kinumo at yung siping mo. Ekatatakot, ekakakarong, at yung siping mo, alam mo, signalan mo. Ekatatakot, ekakakarong, at yung siping mo, alam mo, signalan mo. Sikat man intuning aking eka, manapuking bangin, mangaragul maning alon, eka lumug malumog, ako'y kinumo at yung siping mo. Ekatatakot, ekakakarong, at yung siping mo, alam mo, signalan mo. Ekatatakot, ekakakarong, at yung siping mo, alam mo, signalan mo. Dalang at mapanganib, eka malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung siping mo. Ekatatakot, ekakakarong, at yung siping mo, alam mo, signalan mo. Ekatatakot,
our dear parishioners, devotees, pilgrims, Angelenos, and friends, my dear brothers and sisters in Christ. Greetings of peace in the name of our Lord. Our three most holy patrons, the Holy Guardian Angels, Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Angeles, and Apong Mama Kalulu have been always our fierce protector, motherly intercessor, and boundless source of love and mercy in our lives, in our parish, and in Angeles City. In deep gratitude and thanksgiving, therefore, we are celebrating their feast on October 2, first Sunday, October 9, second Sunday, and October 28, 2022, last Friday, respectively. Our Fiesta theme for 2022 is Becoming a Synodal Church, Journeying Together, Opening Doors. We shall as a parish reflect on and experience how it is to journey together, joyfully and in full-heartedly devotion to our three holy patrons, and thus open wider doors of faith and commitment to God, and compassion and caring for our families, our parish, and our city and community. Your Holy Rosary Parish and the Fiesta Committee 2022 now graciously and kindly invite all parishioners, devotees, pilgrims, friends, and Angelenos to this year's Fiesta Naval festivities from September 29 to October 28, 2022. I, as your parish priest, and with my fellow clergy at HRP, Father Meg, Father Jasper, and Father Mark Anthony, ask and request you, our dear parishioners, devotees, and Angelenos, to actively participate and join in the celebrations and offerings of thanksgiving and praise through our three Fiesta celebrations. There are several ways in which each and everyone may choose to participate in and give support and assistance in our Fiesta celebrations throughout the month of October and of the Fiesta Naval season. The main three options are: first is to be a Mass sponsor for our liturgical celebrations and Masses during the Triduum, Novena, Quinario, and Fiesta Masses, our most essential, most important celebrations for the whole month of October. Please take note that the Fiesta Committee has prepared special Mass rates for all the Fiesta Masses and intentions you may wish to offer in October, even as regular Mass intentions and petitions will continue to be received by our Parish Administrative Office, or PMO. For your guidance and details are provided in the forms of distribution. Second, you may choose to be our special sponsors and donors through individual, family, business, organizational and institutional and sectoral sponsorships of our Fiesta celebrations and Fiesta-related activities this year. Details are provided in the forms of distribution. And third, in your joining and participating in the Triduum, Novena, Quinario, and Fiesta Masses, and regular daily and Sunday Masses, you may choose to personally get the HRP love offering envelopes, fill in as many envelopes as you want, and yourself offer these envelopes during our Eucharistic celebrations throughout the month of October.
The HRP Fiesta Committee 2022 will regularly post the Fiesta Mass schedules and Fiesta updates during the season in various media platforms. Soon, it will start releasing and sending out the sponsorship forms and the love offerings envelopes for your options and opportunities of support and assistance. Please watch out for these updates and forms. Share the information in social media and please kindly inform us and the Fiesta Committee how we may further facilitate your choice of Fiesta sponsorships. Dakal pong salamat kaya kayo. Thank you very much for your generous and unwavering support to the parish and in devotion to our three most holy patrons. May the Santo Angel, our Indong Virgen, Ning Lanaval de Angeles, and our Apong Mama Kalulu always keep you and inspire you in hope, in faith, and in charity. May God bless you and your loved ones and provide for you abundantly all your days for your fervent generosity and glad kindness and sharing in your families, our parish and community. Misulusulo at misasanmetong tamo po pamag-ayin kapasalamatan ampong kapurian king Ginoo kapamilatan ding piyestang ding kakatamong atlong patulunan. Dakal salamat po king Diyos at dakal salamat munan man po kaya kayo. Siklaw mo po para King Horacio Imperata, laban King COVID-19. Mapamakalulu at mapagluno sa ipa, aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, manintun kapatawaran at biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Bangaduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamatena karing dakalataw. Adwan mingeni keka ing balikdan mo kami, king lugod at king kapamilataning manulumong gamat. Itabi mo lang ing takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo ing kapanayan mi at pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Ipanalangin mi ng tabayanan mo la rin taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing pamagkapilit ming gumamit karing panulong megawa bang mapupus na ing pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mo la ring doktor, nurses at ding sablang lilingon karing ni salunan bang makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pakambil iba't kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawan na kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la ring lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan detang miyangon na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kaniting masakit na panahon, bang magobra kami para king ikakayap ding sabla at bang makasawp kami karetang atyu king pamangailangan. Manano na sanang ing pamagmalasakit at masabalmi para king metong at metong. Ikabos na kami ngalang kasasagpulan kaniting krisis at tayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkala mo iti king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye ang pong megari kambemo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlung o kabanal-banala na induning Diyos.
Musta na pisawili nga klismikeka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Maya payabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian, at pasalamatan ni ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapuding makatuki. Para king kapasalamatan da po de William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Adier David, Zenaida David, Patrick Cura and family, Ludi Rivera and family, Marilu Malyari. Para king Aldo anibersaryo ning karelang kebaitan dari Danilo Maling. Para king kayadwanando at pamanantabi ning Banal Espiritu dari families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Macmac, HRV staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatine and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Bituin and family, Olivia Balatbat, Patty Gollier and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mary Ana Quino, Eliana and Joaquin. Para king kapaldanan pamikakatawan ng pong espiritual ng Pope Francis, Joy Espino and children, for blessings and protection of Sanidad family and bloodlines, Heron family and bloodlines, Saire family and bloodlines. For good health and protection of Imang Auring Bituin and family, Kyle Coro, Seni Kapili and family, Norma Manaloto and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Gabi and Julie Fabelia, Kay and Javi Diaz, Cara Fabelia and Greg Smith, Alex and Blair Paras and family, June, Mel, Abigail Ramirez, Ferdinand, Vicky, Cesar Ramirez, Adrian and Edita Gonzalez and family, Lou Between and family, Rona Silva and family, Erlinda Espino and family, Rita and Ralph Soto and family, Lucy and Gary Tucker and family, Sister Myrna Salas, Ross and Bob De Mihilio, Jody and Sirihanko, Tracy and Stephen Tanigi Chaja, Sheena Sue and Stanley Kim, Bernadita Reyes, Hanini and Joey Demen, Beth Taylor, Sel Yaguno, para king malalagwang kapaldanan dari Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Richie and Rima Pablo, Imang Auring Between, Adria Switzer, Ler Paras, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Danica Ann Dumagin, Renato M. Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Maylene Palo, Adele Conese, Riverino, Ading Sablang Masakit, Rosita Singyan, Hildo Manalo, Abigail Lester, Bobby Gain Lester. Kanakantala naman ding kaluguran tamong Miao Nabe, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson, Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Monsignor Cosme Between,
Monsignor Andres between, Policarpio between, Jose Joaquina between, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Lucia Sagun Aison, Lourdes Guadamor, Joscoro Senior and Lucila Ramirez, Roman and Elena Viray, Ricardo Senior and Eusebia Ramirez, Gloria, Rowan Ramirez, Joscoro Jr., Josdado, Nerio, Edgar Ramirez, Manolo Dizon, Aurea Montalvo, Arnedo Pangan, Deden Muliadi, Ani Mirawan, Lucia Fungo, Andrea Olivia, Adrian David, Arnel David, Benedicto David, Melinda Pelayo, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chuatang Eng, Yao Bong Keng, Mami Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Lolita, Simeona, Rodale Olea, Paz Gibo, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Aurora Cosme, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Zeth Alarde, Souls Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Palumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Salvador Pili Pineda, Ronald Arisco, Sixto Gonzalez, Kumlitan, Andres Flores Esquilio, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Luis Torno, Maria Torno, Carmelino Alianigi, Eusebia Alianigi, Saturnino Alianigi, Israel Besiawan, Isabel Ruiz, Lorenzo Ruiz, Renato De Vera, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Lucio Peliscuzo, Ruben Patawaran, Benjamin Deirit, Modesta Deirit, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, John Joseph Balahadia, Nicolas Cruz, Enrique Cruz, Belen Cruz, Horacio Salonga, Dominic Gabriel Dizon, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablito Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Serafin Baltazar, Ofelia Baltazar, Dolores Siron, Esteban Buan Sr., Cecilia Santos, Esteban Buan Jr., Mina Romero, Conrado Romero Sr., Cristal Joy Romero, Jaime Alfonso, Ludivina Alfonso, Domingo de la Peña, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Eduardo Macabanti, Nong Reyes, Norman Gomez Lau, Anacita Concepcion, Abundio Arellano, Josephine Dave, Jordan Arellano, Maria Fatima Pionella, Ignacio and Maria Pionella, Virgilio Gloria David, Arcely Makatangay, Marciano Makatangay, Alicia Makatangay, Victoriano Makatangay, Felicidad Malyari, Victoria Malyari, Emilia Malyari, Bonifacia Malyari, Siriaco Malyari, Rufo Malyari, Rosita Malyari, Arsenio Malyari, Amado Malyari, Remedios de Guzman, Gavino Tolentino, Ruben Duya, Paz Duya, Ponchito Soriano, Susana Soriano, Angelina Manapsal, Alexandra Ambrosio, at pangalitala ding sablang kaladwa, lalo-lalo na rin mga ilangan, ing pakalulu ding Ginoo.
Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kasanting pangalan, karing bundok, pindaratang mamalita, kikaligtasan. Yung kasanting pangalan, karing bundok, pindaratang mamalita, kikaligtasan. Kilag yun ang igpam, poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu manatili kay kayungan. At keka antimurit. Pagkamalang kong kapatid, pasibayo po, inaus na katamo ning Ginoo at tinipo na katamo keti. Bata mong makirandam karingkayang banalayamano at tanggapan ingkayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. Isundo tamo po yung kakatamong pamakirandam at isadya tamo yung kakatamong sarili. Sisyan, pahinggulutan yung kakatamong kasalanan, manyawat tamong kapatawaran, pakalulu, king kakatamong malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, dinatangkaban patawan mi ing yatu,
Palablaban me karing puso miinga pining matinakan akasal pantayanan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Heso Kristo, dinatangkaban patawan me ingyato. Palablaban me karing puso mi ingupayaning metong alugod. Ami tagulaling king saririna keka at karing kaparaming tao. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, dinatangkaban patawan mi ingyato. Bustandong migising kami king kayalan ming masabal at takot. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos amayupaying totoo pakaluluan na katamo at king pampatawad daring kasalanan tamo. Idala na katasan king bie alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O lubos mayupain Diyos, kapilan man malugodaig pa, inglingap mo lalagpas ka ring angganan ding lahi at bansa. Mirarasang ka ring puso ding sablang mabiye, manano na sanang ding pader, bibili na ning makapaunang pamanatol pilatan mi. Malasaklasana lalam ng alino ning makayatyat mong gama. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alananggan. Pamamas ang iba't king libro ning propeta Eremias. Mintala king ari ring opisyal na at sinabi ra kaya, sukat siyang pati ni Eremias, painano lub ding sundalos na ng syudad, king pamagsalita na. Daraptana inganti kanyan, pati na karing tao mitagan, king syudad. Eno sa saupan ding memalen, nasa namo ing pamatakuta nala. Nga nang mekibat Sedekias,
nung makanyan, daptan nyo ing buriyong daptan kaya, era ko pigilan, inya kinwara ko at kapamilatan daring lubid, bildugda ko king talaga ning prinsipi Malkias, ayatsu king patyo ning palasyo, alayang danum ing talaga, burak ing atsu ka rin, at mikutkut ko ka rin. Mintaya Yebed-melek at sinabi na kingari, makamalayari, puistu ing depat dareting lalaki, bildug de Yeremias king talaga, siguradong Mateya king danop, uling ala ng pamangan king syudad. Kanita, inutos na ning ari, king magdalayang at lungpulong lalaki, Yebed-melek, ban isakarako king talaga, bayo ko mate. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Matula mo ko sanang saupan, O Ginoo. Matula mo ko sanang saupan, O Ginoo. Menaya kong mitmong kapibabatan, King Ginoo, linusan ako at pekirandaman ing aklis ko. Matula mo ko sanang saupan, O Ginoo. Leko na ako king kulkul amalalam at king maglaklak aburak. Bitis ko kaya lang tiklo, king metong abato, at kakong talakad, kayang peka tatag. Matula mo ko sanang saupan, O Ginoo. Biniline king asbuk ko ing bayong dalit, dalit yang kapuryan, para king kekatamong Diyos. Dakalaring manakit, kaniti, at mitakutan la, at menaligla, King Ginoo. Matula mo ko sanang saupan, O Ginoo. May nakuman at pakakalulu, dapat naku kakalingwan ng Ginoo, ika ing kakong talasaw at tagapagligtas, marapal mo ko sanang saupan, O Diyos ko. Matula mo ko sanang saupan, O Ginoo. Pamamasyang iba't king sulat karing Hebreo. Ngening mi padurutan tamo karing antikareting dakal asaksi. Sukat tamong ilako ing nanumang maging sagabal. Lalong-lalo na ing kasalanan apipigil kaya katamo. Kambening maragul a kapibabatan, manatili tamong mabilis sa pulayi, king ligligan, harapan tamo. Talalala ko, ring panimanman tamo kang Jesus, uling kaya, manalumpakan ning kaya katamong kasalpantayanan, iba't king mula, hangga king sepuna. Jesus, pepay siralub, uli na ning krus, bagkus, pauli na ning tulang makapanaya keya, pinsingan, ing kamarinayan, amamantabi, king pangamatena, king krus. At ngeni, at siyu makalukluk, king wananing trono, ning Diyos. Isipan yun na mo, itang delana na, nung makanano ng pibata, inge mo na nung sama, ring taong palpikasala. Inya, painan ing lubyo,
at eko tutok ng uling king pamakilaban yu king kasalanan hanggang eni eyo pa kailangan ning mibubu king kekong daya ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Makiramdam la king siwala ko, ring ka na akong tupa, nga naning Ginoo. Aki kilala ko la, at tutukila ka na ako. King Ginoo, manatiliya kaya kayo. At keka antimure. Pamamasaking mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaringkayang alagad, dinatangko ban patawan ke ingyato, sana milalablab ni, atin pang metong abinyag asukat kong tanggapan, at eko mipaindaton, anggam matupad iti. Potagalang isipan yu king dinatangkong magdalang kapayapan ketiking yato, sasabihan ko ke kayo, kapayapan, none pamisagsagan. Manibat ngeni, ding 5 katao, king pibale-bale, misasalangsangan la, at laban karingadwa, at adwa laban karingatlu. Milaban-laban laring tata, at ding anak dang lalaki, ding ima, at ding anak dang babay, at ang timurin ding katuwangan a babay, at ding manuyang a lalaki. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. mayap ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Payapayaba ko. Kumusta na ko po? Dakala salamat king Diyos, dakala salamat po kaya kayo. Miyabe-yabetang pasibayo para makirandam king kayang amano. Misan po ating kumpintala na pamilya, kaibat ingima gagagaya, ing tatang susumbong ya, ninanuko po, kasi po nga na, king pamilyami, atinang katoliko, atinang born again, atinang iglesia, atinang muslim. O yan po ing milyari ketang meto nga pamilya. Makanyaning milyari, uling dakal at alapanaral at meto pa dya po yung sinabi na ning kaya katamong Ginoo nga na po tagalang isipan nyo king dinatangkong magdalang kapayapan keti king yato, sasabihan ko kaya kayo kapayapan none pamisagsagan.
I did not come to bring peace, but division. Pamisagsagan. Epuwari Jesus pengadina, John chapter 17, verse 21, I pray that you will be one as you are one, as you and I are one. Jesus prayed for unity, pamisasan metong. Epuwari inyang subliyang ming ginotamo nano yung pamamugena, peace be with you. O inipun, ngayon sinabi na king ebanghelyong binasa ko, I did not come to bring peace, but division. Makanano ya po ito. So ngayon king ebanghelyong binasa ko, metong ya pong outline, balangkas, ning misyona ning kakatamong Ginoo. What is the mission of Jesus? The mission of Jesus is to save us. Iligtas na katamo, king kasalanan, king upaya ning demonyo. Iligtas na katamo to save all of us. Makanano na katang iligtas. Niya ngini po, pag-aralan tayong masalese, pota makonfuse kayo. Ustuya po yung sinabi na ning ginutamo, nga na, dinatang ko ban patawan ke ingyatu. Bala mo kukwayang kasapuego kay ba't kinaskas niya kay ba't patawan ingyatu. Pagmasdan niya po yung sinabi na, dinatang ko ban patawan ke ingyatu. Sana milalablab niya nga na, I came to bring fire upon this earth. Patawanin niya to. Makananuya po ito. So, pag-aralan tayo po, fire. Magdalayang api, patawanin niya to. So, in fire, in api, lawin niyo po king Old Testament, inyang ding Israelita ilakono king Ehipto delano king lupang pangako. Anyang atilo king ilang ing Diyos dininanong pillars of fire. Buri na pong sabihan ing api simbolone ning presensya ning Diyos. It is the symbol of the presence of God. Kaya bering Diyos ang maglakbe, uli na ning lugod na enopulikwan, dening chosen people of God. Kay ba't nanita inyang ibieno ring 10 commandments kang Moises, kim bundok na ning Sinai, kim bundok po ngayta pepadurot na ning api. It symbolizes the presence of God. Fire symbolizes the presence of God. Epuwari in Moises inyang akit ni ing tanaman ang masisilab pero ay matatampus. The burning bush, it symbolizes the presence of God ing api. Dapot at inyamunan pong kabaldugan, inyang silabano ring adwang syudad, Somora at Gomora, silabano ring adwang syudad. King api ing ginamit na ning Diyos. It symbolizes judgment. Po? Makanyan muna naman ing api nung lawenye king kakatamo pong sitwasyon ngeni ating api magluto ka ating api buri nang sabyan potang magluto ka ing luluto mo malilinis. So ing api it symbolizes purification and cleansing. Ing api maglinis siya. And at the same time, atin niya pong terrifying effect. Anyapin king America, king Europe, mga silabla po, rainforest, ating wildfires, manirayo. E po, makanyan muna naman, ingapi,
maniraya, maglinis ya. Nya, di natangkuban patawan ke ingyato nga ng Jesus, sana milalablab ni, at kaiba na punita nga na, atin pang metong nga binyag, asukat kong tanggapan, at kumipaindato hanggang matupad iti. So, api, ampo pa ing binyag. Nanuya po yung binyagay ni, alwa po yung sakramento ng binyagin ini, ing binyag, yapin ing kayang kasakitan, kamatayan, at pangasubli ng mebye. So, no pong lawenta yung ngini, keng Old Testament, ingapi, it is the presence of God. Keng New Testament, Jesus is now with us. God is with us. Kaya betay Jesus, sisimboluan ni ngapi ing presensya na ning Diyos. Niyay Jesus in Diyos, tini payakete king yato, ban kanita iligtas na katamo, makanano na katamo kung iligtas Jesus, king kapamilatanan ning kayang kasakitan, kamatayan, ang gaking bundok ning Kalbaryo, pusana ning krus, at karin mipakuyang. Kaya bedaring kasalanan tamo, iligtas na katamo karing kasalanan tamo, ing may labas sa kasalanan, ngining kasalukuyan, ang popapuing daratang, dinina na ng kaligtasan o forgiveness, apain turo king kaligtasan, niya itamo pong Katoliko tintang crucifix, o iteng binyag na ning Ginoo. At anyang makapakuya po king krus, tindus de king katalindikangan, nanu ing minagos, daya ampong danom. Nanuya po ing danom, yapin ing binyag tamong ini. Nanu ing daya, o ini po ing sakramento. Ing Santa Misa, binyene kaya katamo ing sakramento ning binyag ang pang Eucharistia. Nyai tamo mabibinyag tamo. Potang may binyag tamo, malinis tamo, mawas, milako, ing kasalanang orihinal. Nya ingapi, maglinis, ing danom, maglinis. Nya may binyag tamo, lininis na katamong Kristo ning Diyos, king kapamilatana, ning sakramento ning binyag at ang timurin ing Santa Misa, danong daya. Nyay tamo po, malilinis muna naman ing kasalanan tamo po at ang magmisa tamo. Nya kailangan sisimba tamo, pero aliwa pa po inin, inyang Kristo sinubliyang mebye, nanong milyari, kilog na ning 40 aldo, halos aldoldo, papakit sa karing alagad na. Kaibat na nita, pepay ta siya banwa. Kaibat tinipaning Holy Spirit. Fire. Inyang tinipay ng Holy Spirit, nino po yung tinipa? Nanong ikid na rin alagad? Api. Ali po, ing api, simbolone ning Holy Spirit. Tinipaya ing Holy Spirit king anyo ning api. Anya ni Kristo, I came to bring fire upon earth. Aliwa mo po ya ing api nuning Holy Spirit, tinipaya ing Holy Spirit to sanctify us. Anyapin ing Holy Spirit, o ini po yung simbolo na api, angin. Anyapin na diyang tinipay ng Holy Spirit, ing masikan na angin, biyong na ning angin, may randam. Lawen niya po yung angin. Akakita yung angin, ali tayo po, pero panandaman tayo. Niya ing angin, simbolo na ning Holy Spirit, ing api, simbolo na ning Holy Spirit. Lilinisa na katang ning Holy Spirit. Potang ing tao, halimbawa po babagyo, masikaning angin, mo naman arapan ning bagyo
nano pong gawan tamo, potang arapang may masika na angin, gumulot ka. In Holy Spirit, babaywan ka, gumulot ka, king kang pamikasala, makanya nakatamong lilinisan through fire and king kapamilatanan ng angin. Nya inipuing buri ng sabiyang, ning dinatangko, ban patawan ke inyato, gumamit siyang api, danong, angin, linisa na katamo ning Diyos. O inipuing misyon na ning kakatamong Ginoo to save us. Inipong katatawlian o ini, po tagalang isipan nyo king dinatangkong magdalang kapayapan ketiking yato, sasabihan ko kaya kayo, kapayapan, nune pamisagsagan. Bakit po may mungang pamisagsagan? Inyang tinipayang Holy Spirit, atin ang tinanggap kaya, ating tinanggap kaya. Kristo, ating tinanggap kang Kristo, at ating tinanggap kang Kristo. Migdalayang pamisagsagan, it is a statement of fact. Katutuan niya po ini. It is not a statement of intention. Alayang intention ni Jesus para king pamisagsagan o ning ing maging bunga na ning kayang kasakitan, kamatayan at pangasubling mebye at ing pamanipanan ning Holy Spirit nano pong maging bunga na pamisagsagan. Bakit pamisagsagan? Uling ating tanggap kaya at ating tanggi kaya inyapin misagsagan la. Pamilya nga na 5 katao, misagsagan na rin 5 katao. 5, ding 3, laban ka rin 2. O ini po'y milyari ka rin Hudyo kanita. Inyang Kristo may naralya, inyang megumpisa ng Christianity. Ding pamilyang Hudyo, ating pamilyang misagsag. Ating meniwala kang Kristo, ating meniwala kang Kristo. Dening tatang, edo kakasunduring karelang anak, deng aliwa tinggap deng Christianity, deng aliwa ay datinggap. Makanyan mo na po kareng katuwangan alalaking pong manuyang alalaki, ding katuwangan na babay, ang po pareng manuyang alalaki, king pamilya, misagsagla, uling king meto nga pamilya, ating tinanggap kang Kristo, ating tinanggi kang Kristo, inyapin, misagsaging pamilya. That was not the intention of Jesus. The intention of Jesus is to unite us. O nang gustong magdesisyon ka para kang Kristo, siguradong ating kang gulutan. Makanya niya po ining explanation, I did not come to bring peace, but division. Uling ating tinanggap kang Kristo, ating tinanggap. Inyapin, may dividing pamilya. Kalupa na po nitang kinuwento ko kaya kayo. Ngayon kasalukuyan ng misan manakita keng pamilya, ating Katoliko, ating born again, ating Protestante, ating Iglesia, ating Muslim, may dividing pamilya. Pero, nenuman ing tinanggap kang Kristo, atin niya pong kapayapan. Amen? Nyalawen nyo, tutupin, madivide la ring tao, neng misan uli na ning relihiyon, migigera la. Migigera timpong labanan, uli na ning kasalpantayanan, o ini puing masakit. But that was not the intention of Jesus. The intention of Jesus is to unite us. Nung makanan nung ingig pa ang poya,
metong lamo, buri na makanyan muna naman, maging metong tamong mo. Ken tutuking Domingo, in masantimpong kutang, ating mengutang kang Jesus, Gino, di taklamong miligtas. Kasanting na po ning tutuking kutang, Gino, di taklamong miligtas. Kaya kayo po, di taklaw dakala, o ini po yung pakibatan tam keng tutuking Domingo, Gino, di taklamong miligtas. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Joseph pang mayupayang tutu, linalang king banwatiyato, at kang Yesu-Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upayaning banal espiritu, bibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, pipaku king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king Katlungaldo, sinubliyang medye, pepay tasya banwa, makaluklok wanan, ning Joseph pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukom ka rin mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banala espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. adungan tamo king Ginong Jesus, ingkatmuan ning ingkayang Santa Iglesia, ating yato king apining kayang lugod at biye, nga tamo pong manalangin, Gino, palablaban mo ring puso mi. Gino, palablaban mo ring puso mi. Jesus, palablaban mi ang iglesia mo kingapi, ning masigasig a pamanatad, king kekang mayap a balita, karing sabla, manalangin keka o Gino. Gino, palablaban mo ring puso mi. Jesus, palablaban mo ring anggang iglesyang Kristiyano, king nasang magobrang alangpagal, king pamisasan metong dakeka, manalangin keka o Gino. Gino, palablaban mo ring puso mi. Jesus, palablaban mo ring pamuntok ding bansa, kingapi ning pamagdulap katuliran, at kapayapan para king kekaming yato, at kagalangan king dangal ding sablang tao, manalangin keka o Gino. Gino, palablaban mo ring puso mi. Jesus, ipagkalub mo ing api ning kekang sikanan, karing sablang kailangan dumalan king api ning kasakitan, kabigwan at kalibakan, emusanay pain tulutan masiralog, manalangin keka o Gino. Gino, palablaban mo ring puso mi. Jesus, patawan ming pasibayo ing kekang api, karing puso ring maligamgam akasalpantayanan, o meliliking dalan, manalangin keka o Gino. Gino, palablaban mo ring puso mi. Gino, palablaban mo ring puso mi king api, ning kekang lugod. Ipayabot mong akilala at suywanda ka, karing kaparaming tao, lalo na karing kalulong dili, manalangin keka o Gino. Gino, palablaban mo ring puso mi. Ngini aduan taming sarilitang kapagnasan. Manalangin keka o Gino. Gino, palablaban mo ring puso mi. Ginong Jesus, palablaban mo ring puso mi king lugod mo, kabang pakiramdaman milaring ang mano mo, at mamangan king dulang mo, ngenit manggaman king alananga. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon matanggap harapan ng Diyos igpang mayupaing tuto. Tanggapan sa aning Ginoo iting daon karinggamat mo. Kingi kapuri at ikaligayan ng kay alagyo. Kingi katami ka saklala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O igpa, tanggapan mo iting kekeng sakripisyo, anting metong banal a pamili bayan regalo, kapamilataning pamidaon miking pikalub mo kaya kami. Tanggapan mineman sana ing regalo ning kekang sarili, itiadon miking kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka ang temurin. iyat na yoring pusoyo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos ag ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, beba na ingke ang sarili, ban mibait king metong a birhen. King pamaylasa na king krus, kinabos na kami king alam kapupusan a kamatayan. At king pamanyubli ng mebye, pigkaluba na kaming biye alanangga. Ulinita kambedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami kingalantok ng dang pamamiya kapurian keka, at ngaming magkanta. Manal, manal kang Ginoo, at Diyos kang mayupaya, bibig banwa, tinagwan, tingin maligaya. Hosana, Hosana, ikaw katas katasan. Hosana, Hosana, ikaw katas katasan. Manal, manal, manal kang Ginoo, at Diyos ang mayupaya, bibig banwa, tinagwan, tingin maligaya. Ay, narunong, ilagyo rin Ginoo. Manal, manal, manal kang Ginoo, at Diyos ang mayupaya, bibig banwa, tinagwan, tingin maligaya. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upayan ng Espiritum, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya,
ing daya ning bayu at talananggang tipan. Ammi bubu para ke kayo at para karing sablang tao. Banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Kamatayan ulinogin mo, ing kamatayan ing pamasubli mong merye, siblimo ing Ginong Jesus datang ka, Ginong Jesus datang kang maligaya. inyangin ing gaganak ng miyoig pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto iyato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper, at Father Mac, at ding sablang diakono, ating mabilog, abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepayinawan at manenaing subling miye, at ding sablang meyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kekabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, itpang mayupaing totoo, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe, mika kapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na ning ginutang mo. Isang kanya ing nagyugo,
ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesukristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Kristo, asin nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyat mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pakita mo pong ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan po. Peace be with you. Peace be with you. Cordero de Dios, ikaw inalako, in kasalanan niyato. Pakaluluan, pakaluluan, pakaluluan mo kami. Cordero de Dios, ikaw inalako, in kasalanan niyato. Pakaluluan, pakaluluan, pakaluluan mo kami. Cordero de Dios, ikaw inalako, in kasalanan niyato. Yemuke kami, yemuke kami, ikaw payapan. Yemuke kami, yemuke kami, yemu ikaw payapan, kapayapan. O ni Ginotang Kristo, ing makaibi, tune, kapayapan, at kaligtasan kaya katamangan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunaning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, tapos yagkas niya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo. Inya manatili kayo po karing pwesto yu. Para karing makasadyang tanggap king banal a pamakinabang. Manatili kayong makatalakad at yatsyet laring palad o gamat. Para karetang yatanggap, malyari tapong lukluk o siklaud king panalangin. Ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Ingeno malabis siya,
Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, kapamilatan niting sakramento, pakisan metong mo kami kang Kristo, kapamilatan ning laluming pamakiwang iskaya ketiking yatu, apakyabutan minanaman sanang makirake, king ligaya na karin banwa, anong nuya mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Lukluk tamo po sagli. Karen pong daratang aldo, manyaus kami call for HRP Triple Fiesta 2022. Atin tamo pong video message ko po. BA Mass sponsor for the Holy Rosary Parish Triple Fiesta 2022. Malapit na po bilang paghahanda sa nalalapit na taunang kapistahan ng ating mahal na mga patron, Anghel de la Guardia, October 2, mahal na ina ng Santo Rosario La Naval de Angeles, October 9, at Apong Mama Kalulu, October 28. Tayo po, ako po kasama ng aking mga kapatid na pari, HRP clergy, ay malugod na inaanyayahan ng lahat na makiisa sa ating pagdiriwang ng ating tatlong dakilang kapistahan. Kukumbiranda ko po magmakiabe, kareng Santa Misa, po, antimurin po keng mag-sponsor karing kakatamong Santa Misa. Suportan, ibalita, at dumalo sa mga araw ng Triduum, enthronement at novena ng ating mahal na ina, at enthronement at kinaryo kay Apo at kapistahan ng mga mahal na patron. So reni po, malapit na po yung karelang piyesta, pasibayo kukumbiranda kayo para makiabe kareti. Ita sanang lalo tapang milapit, king kapamilatanda, king kakatamong Diyos, amalugod kakatamang fundraising sale at the patio, at intamo pong malating fundraising sale, keta po. At bukas po, Assumption, the Assumption of Mary, August 15, at adwa na po ning Santa Iglesia po tang gatpanapon, alas 5 ning gatpanapon, pagmasusyan tane po ing kapiesta na ning Indong Birhen Maria. So alas 5 ning gatpanapon po tapo, ing misa, metong yang parangal, king kakatamong Indo, pagselebran tamo po ing the Assumption of Mary, ing pangadala na banwa, kaladwa ampong katawan. Ninuman po ing makisan metong kang Kristo, king kayang misyon, king kayang kasakitan at kamatayan, sigurado pong tukiya kang Kristo, king banwa. Ating mumunang diling tinuki kang Kristo, yapin ing kayang Indu, Mama Mary. Nya po tapo, pagmasusyantan nga na bukas, ing pangadala na banwa, ning kakatamong Indo, kaladwa at katawan. Amen. Kaya kayo man po, dakala-dakala salamat. Talakad tamo para king final blessing, ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka, antimurin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.